Ja vas sve pozdravljam i izuzetno mi je drago što smo mogli da se vidimo i da dođem sa svojom porodicom ovde. Pastor je rekao da sam ja žrtvovao ovo vreme za Thanksgiving da budemo zajedno ovde, međutim moja familija je ovde sa mnom, moja porodica, a mi drugu porodicu u Kanadi nemamo nego braću i sestre u crkvi. Tako da smo mi za Thanksgiving zapravo došli kući ovde u Toronto. Svidelo se vama ili ne, ostaćemo na ručku. Ova današnja tema o kojoj ću govoriti su evanđelja prirode. Ja sam jedno evanđelje prirode napisao o pčeli i o njoj neću danas više govoriti, ali planiram još 3, pa ako Bog da zdravlja, da ih dovršim. Ona su u prirodi, ako ih ja ne dovršim, ako ih ja ne pretočim u slovo, neko drugi će. Bog je napisao to evanđelje u prirodi, samo treba da ga pročitamo, da ga vidimo. I ja znam da vreme koje mi imamo, možda nekih 45-50 minuta, je jako kratko i ja znam, pošto godinama predajem i držim različita predavanja i prezentacije, ja znam da otprilike 30 slajdova bi bilo maksimum za to vreme koje bih mogao da uradim onako da ne ostanemo suviše dugo. Međutim, jednostavno kada sam birao koje slajdove da deletiram, nisam mogao da izaberem jer smatram da su svi jako zanimljivi i da treba da ih vidimo. Tako da sam ja došao sa 62 slajda za našu propoved, što kada bih onako relaksirano pričao, to bi bilo nekih 2,5 sata propoved, ali ne brinite, dakle, iako imamo zajednički ručak, neću vas toliko mučiti, ali ću, dakle, brzo da prođem kroz slajdove, međutim, pokušat ću da kažem poentu za svaki slajd. Dakle, ima mnogo više da se kaže, nemam vremena sve da kažem, ali ću pokušati da vam kažem suštinu svega toga. Dakle, ja uvek na javnim predavanjima, to zahteva moj univerzitet, kažem da govorim u svoje ime i ne zastupam stavove univerziteta na kome radim. Pošto u Bibliji imamo 4 evanđelja, naravno napisano je više evanđelja, ali su u kanon ušla 4 evanđelja, ja sam odlučio, ako budem mogao, da napišem 4 evanđelja prirode. Dakle, prvo je napisano 2007. godine, na kraju mog doktorata, to je Medonosna pčela, evanđelje prirode. Tu knjigu imate ovde kod vas. I o tome sam često govorio i imate linkove, dakle, na YouTube-u, 3 linka o prezentacijama koje sam već održao o pčeli, o različitim aspektima. Po meni je pčela najveće čudo prirode, i u toj knjizi su 7 poglavlja o 7 velikih čuda prirode iz biologije, dakle iz života pčele, medonosne pčele, i svako od tih 7 čuda ima 7 podčuda. Tako da 7 puta 7, i kažem danas o tome neću govoriti pošto je to već napisano i dostupno. Ono što bih želeo danas, a to je da spomenem u kratkim crtama ostala 3 evanđelja prirode koja planiram, a to je evanđelje po leptirima, evanđelje po mravima i evanđelje po cvetu, a pošto cvetova ima toliko mnogo različitih, orhideje su po meni najneverovatnije od svog cveća, pa možda da se limitiramo na orhideje. Tako da, eto, imamo u evanđelju po Luci u 5. glavi 26. stihu jedan događaj kada je Isus iscelio čoveka koji je bio paralizovan i jednostavno mu je rekao da ustane i uzme taj ležaj na kome je ležao i da ode, i ljudi koji su bili svedoci tome su rekli sledeće: i svi se zaprepastiše i hvaljahu Boga i napunivši se straha govorahu, čuda se nagledasmo danas. Taj isti Isus koji je iscelio tog čoveka je kreator čitave prirode i ta čuda koje je on činio dok je u telu hodao među čovečanstvom, slična čuda postoje u prirodi. Ovde neću govoriti o čudima isceljenja, ali čuda prirode koja se dešavaju svakodnevno.
pred našim očima. Ja sam ih sabrao ovde u tih nekih 60 slajdova, tako da se nadam da ono iskustvo koje su ljudi doživeli kada je Isus iscelio tog čoveka, gledajući čuda koje je on činio, danas ćemo imati priliku da mi gledamo čuda prirode i nadam se da će to biti iskustvo svih nas, da možemo da kažemo danas na kraju ove prezentacije da se nagleda smo čuda. Tako da ću ja krenuti, dakle, sa leptirima i ono što je zanimljivo, leptire ponekad evolucionisti koriste da bi dokazivali teoriju evolucije. Dakle, na ovom slajdu vidimo pepeljastog moljca ili noćnog leptira, grbicu. Ono što ne možete najverovatnije jasno da vidite da i ovde postoji jedan leptir. Dakle, ovo na šta pokazujem je takođe leptir. Dakle, to je jedna vrsta leptira koja ima tamnu formu i svetlu formu. Tamnu formu možemo ovde da vidimo na tamnoj kori drveta, dok je svetla forma upadljiva. Ali na svetloj kori drveta jasno vidimo tamnu formu, ali vrlo teško vidimo svetlu formu koja ima šare u obliku lišaja. Tako da se praktično potpuno utapa u ambijent. I ovaj primer evolucionisti koriste kao primer prirodne selekcije, jer tamo gde je priroda očuvana, gde ima mnogo lišajeva koji su indikatori čistog vazduha, mnogo lišajeva na kori drveta, tu su zaštićeniji ti kamuflirani leptiri, dok su ovi tamni izloženi i onda će ih grabljivci, ptice koje se hrane insektima lako naći i pojesti. I obrnuto je u industrijskoj zoni gde u staro vreme, dok su dimnjaci još, dok nisu imali filtere, bilo je mnogo čađi, tako da je kora drveta bila tamna. Tu su zaštićeni tamni leptiri, a oni svetli, oni su izloženi. I onda su, dakle, objavljeni radovi u kojima se kaže da, eto, to je primer prirodne selekcije, a na osnovu prirodne selekcije, dakle, evolucija deluje i kroz milione godina dovodi do svega što mi vidimo u prirodi. Dakle, i evolucionisti koriste leptire za svoje argumente. Naravno, taj argument je zapravo pogrešan, zato što i tamni i svetli leptiri apsolutno pripadaju istoj vrsti. Dakle, ovo nije dokaz nastanka nove vrste, ovo je samo pokazatelj da jednostavno neke šare su izloženije u prirodi, neke su zaštićenije, ali obe forme leptire, i tamna i svetla, su potpuno ista vrsta, mogu da se ukrštaju i to praktično nije primer evolucije i nastanka novih vrsta, jer Biblija je ta koja govori da je Bog stvarao po vrstama. Koncept vrste je biblijski koncept. Tako da su ga evolucionisti samo pozajmili. Eto, to je jedan primer kako evolucionisti koriste leptire. Naravno, taj primer je praktično u svim udžbenicima evolucije, ali se zapravo daje samo jedna strana medalje kada se govori o tome, a u nauci je jako bitna objektivnost. Dakle, ako smo objektivni, ako smo iskreni, onda ćemo pravilnije da tumačimo. Ako želimo da dokažemo evoluciju napred, onda ćemo koristiti jednostrane zaključke. Dakle, evo da iskoristimo leptire, da pokažemo kako je jednostavno evolucija nemoguća i kako priroda svedoči o Bogu. Zašto je evanđelja prirode? Evanđelje je radosna vest, ne samo o tome da postoji Bog, tvorac, koji nas je stvorio, nego da je taj Bog i naš otkupitelj. Dakle, evanđelje je dvostruka vest. Vest o tvorcu, o postojanju Boga i vest o tome da nas je Bog spasao za večnost. Ova prva vest da postoji tvorac vrlo se lako vidi u prirodi, ali evanđelja treba da nose i onu drugu vest, vest spasenja, izbavljenja od smrti, vaskrsenja, i vidjet ćemo da u prirodi postoji i ta vest. Dakle, ja ću vam skrenuti pažnju kada ne govorimo samo o tvorcu, nego i o slici spasenja i vaskrsenja u prirodi. Ovi leptiri koje vidite na slajdu svi oni pripadaju različitim familijama, što znači da familije u biologiji
imaju drugačiju građu tela. Dakle, svi ovi leptiri nisu srodni. Oni ne pripadaju jednoj grupi leptira, pa eto da imaju slične šare. Vidimo da im je zajedničko da imaju tamnu žutu i neku ružičastu boju. Vrlo neobičan sklad i splet boja za prirodu. Ne vidimo često te dve boje u prirodi. I većina vrsta, čak i u rodovima kojima oni pripadaju, imaju neke maskirne boje kao leptirići koje smo malo pre videli, ali iz nekog razloga u različitim porodicama leptira postoje ovakvi primeri i jedino što ih povezuje jeste njihovog dizajnera. Dakle, postoji umetnost u prirodi i ovo je jedan primer te umetnosti. Međutim, pošto leptiri imaju krila na kojima su ljuskice, pa izgledaju kao goblen ili kao neke slike, leptiri su poseban dar u ovom svetu u kome se vidi da postoji umetnik koji je na te dve dimenzije njihovih krila, na površini krila, zapravo pravio umetnička dela i to umetnička dela realizma. U današnjoj umetnosti ima raznih pravaca i ja se nekad čudim da li je ovo umetnost ili nije. Neko zalepi selotejpom bananu na zid i to proda kao umetničko delo za $100.000, ali je zapravo to anti-umetnost. Prava umetnost je realistička umetnost gde mi želimo da prikažemo lepotu prirode onakva kakva jeste i vidjet ćemo da se i Bog bavi realizmom na krilima leptira. Dakle, ja ću sada brzo da prođem kroz slajdove. Ovo je, dakle, umetnost na ulici kada ljudi slikaju tako da u dve dimenzije na trotoaru možete da vidite nešto što izgleda kao da ima tri dimenzije. Dakle, kao da je ovde neka provalija, a zapravo nije, samo je nacrtana. Takođe, na dvodimenzionalnim krilima leptira često postoje efekti, tako su poređane šare da imate osjećaj da su u pitanju tri dimenzije. Evo da krenemo sa ovim noćnim leptirom koji izgleda kao da ima krila iz dva sloja. Kao da je prvi sloj iskrzan, pa onda imate senku, pa ispod toga drugi sloj. Zbog čega on ima takva krila? Naravno, nisu iskrzana krila, nego je to sve jedna ravan, ali je takva igra šara da izgleda kao da ima dva sloja. Zbog čega je to tako? Zato što on imitira koru drveta, borova, i na boru se često ljušti kora i upravo imate te efekte i igru senki. Dakle, evo da vratim, da uporedimo te rubove na krilima leptira i kako se te senke odražavaju na pravom modelu. Dakle, ovde vidimo jednu realističnu umetnost. Kada pogledamo ovog noćnog leptira uropiju sa raširenim krilima, jer mi biolozi raširimo krila leptirima da bismo dobro videli šare na njima i onda oni ostanu tako osušeni u kolekciji. Međutim, treba da imamo u vidu da u prirodi, kada su živi leptiri, naročito noćni leptiri u ovom slučaju, ne drže krila na taj način, to je neprirodni način držanja krila. Prirodno noćni leptiri drže krila kao krov, dakle ovako. I kada to imamo u vidu, kada posmatramo istog ovog leptira u njegovom prirodnom okruženju, onda ćemo zapravo videti značenje ovih šara. Kada su krila raširena, nije nam baš jasno šta predstavljaju ove šare. Da li slažete? Možda neko može da vidi, ali treba da se fokusiramo samo na jedno krilo, jedno od ovih gornjih krila, ili levo ili desno. Kada pogledamo samo jedno od tih krila sa strane u njegovom prirodnom ambijentu, onda vidimo da je šara zapravo imitira suvi list koji je uvrnut pa ima senku. Da li vidite da čitav leptir, dakle ovo je leptir, ovde mu je glava, čitav leptir sa jednom stranom svog tela, sa jednim krilom, imitira umotani list. Do najmanjih detalja, dakle senke, rubovi lista, ona nervatura na listu, žilice i sve ostalo. Da bi tako nešto nastalo na krilu leptira, neophodno je da geni budu tako isprogramirani, tako napisani unutar DNK,
da daju informacije biohemiji ćelija, da položi pigmente u svaku ljuskicu na krilima na taj način da bismo mi dobili ovakvu verodostojnu sliku lista. Slučajni prirodni procesi to apsolutno ne mogu da urade. Da postoji samo ovaj jedan leptir na celom svetu, to bi bio dovoljan dokaz, dovoljan argument da postoji Bog, da postoji inteligencija koja je stvorila živa bića. Dakle, to je jedan primer evanđelja prirode. Ovo je jedna druga vrsta, kada je pogledate i sad znate na šta treba da obratite pažnju, verovatno vam je već jasno šta imitira. Ne znam da li možemo da vidimo. Kada ga pogledamo u prirodnom ambijentu, on zapravo imitira brezovu grančicu koja je odlomljena. Dakle, do kakvih detalja je tvorac napravio šare, upisao šare na krila ovog leptira, tako da one mogu da predstavljaju slomljenu grančicu. Na ovom primjeru vidimo jednog leptirića iz tropske Amerike i sa strelicom ovde je prikazana šara koja izgleda kao antena. Dakle, leptiri imaju antene i kada su osvetljeni sa svetlom, onda kao da ispod te antene je senka i kao da je ovo glava leptira. Dakle, glava i antene. Međutim, prava glava leptira se nalazi ovde. Evo ga oko i ovo je glava leptira. Prema tome, na suprotnoj strani tela, tamo gde nije opasno, postoji lažna glava, crtež lažne glave koji je takođe trodimenzionalan, iako je napisan na 2 dimenzije, ali je tako nacrtan da izgleda trodimenzionalno. I naravno, lažna glava je često, uzmem malo vode, lažna glava je često prisutna kod insekata i naročito kod leptira. Ja ću prikazati samo još jedan primer lažne glave. Dakle, ovo je tekla leptirić koji ima lažnu glavu takođe sa antenom. Dakle, ovo je lažna antena koja su zapravo repići na kraju krila leptira, dok je prava glava na drugoj strani. Ovo je prava glava. I ono što je zanimljivo, krila leptira izrastaju iz grudi. I ovde vidimo da su šare tako raspoređene da izgleda kao da krila izrastaju blizu ove lažne glave. Jer vidimo ove skoro paralelne linije koje se sklapaju ovde kao da su to lažne grudi iz kojih izrastaju krila. A zapravo su krila ovde povezana, ovo su prave grudi i tu su krila povezana sa telom. Tako da vidimo jedan trik čija je uloga da prevari ptice i da pokaže zapravo lažnu glavu, a da sakrije pravu. Kada govorimo o leptirima, mi obično mislimo na samo odrasle leptire koji imaju 4 krila i lete okolo. Međutim, ne treba da zaboravimo da leptiri su insekti koji imaju kompletnu metamorfozu, što znači da se iz jajeta izleže larva, gusenica, koja izgleda potpuno drugačije od odraslog insekta. I ovde vidimo, dakle, jednu žabu, a žabe su predatori insekata, žabu koja ima prilično zastrašujuće crvene oči i onda jedan primer noćnog leptira koji na donjim krilima imitira oči ove žabe, ali zaboravljamo gusenice. Dakle, gusenice različitih vrsta leptira i dnevnih i noćnih takođe imaju šare u obliku očiju, a pošto su one crvolikog tela, često imitiraju zmije, guštere, pa i žabe. U ovom slučaju vidimo jednu gusenicu koja ovde imitira žabu. I to nisu prave oči, to su šare u obliku očiju, tako da ova gusenica imitira to što vidimo, te crvene oči nisu prave oči, nego su šare u obliku očiju, koje su takođe ispupčene kao oči žabe. Ja ću sada na brzinu da prođem kroz nekoliko slajdova
da vidimo različite primere kod različitih gusenica koje sve imaju lažnu glavu. Dakle, njihova mala prava glava se nalazi ovde dole, a ovo su sve lažne glave i podsećaju na neku vrstu zmija. Sve te lažne glave imaju takođe i svoje lažne oči. Dakle, evo nekoliko primjera, samo da prođemo kroz njih. Pogledajte do koje mere su ovde detalji prikazani. To je lažno oko, to nisu prave oči, to je naslikano na koži gusenice. Dakle, jako veliki broj vrsta. I sada ono što je zanimljivo jeste da među tim mnogim vrstama koje imaju lažnu glavu i lažne oči, postoje i vrste kod kojih je taj dizajn otišao korak dalje. Hajde da nije samo šara koja je pasivna, nego hajde da napravimo umetnost koja izgleda životno, kao da te lažne oči mogu i da zažmure, mogu da trepću. Tako da vidimo ovde jednu gusenicu, kod koje ovo je prava glava i pravu glavu sakrije da se ne vidi, a lažna glava koja je na kraju tela, tu gde je ova bodlja, ovo je lažna glava sa lažnim okom. To lažno oko mišićima, kad gusenica hoda, može da se zatvori i otvori. Dakle, kontrakcijom mišića, ovde vidimo na gornjem slajdu otvoreno oko, lažno oko, a na donjem zatvoreno. I taj isti princip ćemo pronaći kod nekoliko potpuno evolutivno nezavisnih grupa leptira, odnosno njihovih larvi ili gusenica, što je apsolutno nemoguće objasniti da je priroda mogla da napravi lažne oči koje mogu da trepću i to na različite načine kod različitih grupa organizama. Očigledno da je za to potrebna inteligencija i to inteligencija koja u mnogome prevazilazi našu inteligenciju. Dakle, ovde vidimo jedan drugi primer, prava glava i ove oči nisu prave oči, to su lažne oči, ali na jedan drugačiji način ova gusenica može te lažne oči da podešava mišićima tako da daju različite izraze lica. Dakle, na gornjem levom slajdu su potpuno otvorene oči, zatim su na gornjem desnom slajdu kao da gleda direktno u vas, a na donjem slajdu kao da je ljuta pa se namrštila i tako gleda. Ovde vidimo jedan drugi primer gusenice gde opet prava glava je sakrivena, mala na kraju tela, a vidimo oči koje mogu da trepću. Dakle, i ovde vidimo u 4 faze, dakle, kako trepće tim lažnim očima. Ovde vidimo jedan drugi primer gde strelica pokazuje pravu glavu, dakle, skoro ne možete da primetite tu pravu glavu, a na leđima lažne oči koje takođe mogu da trepću. Dakle, levo zatvorene, desno otvorene. Pomenuo sam da mnoge gusenice imaju lažne oči i da izgledaju da podsećaju na zmiju. Ovo je nekoliko vrsta papilionida ili lastinih repaka, neke žive i ovde u Severnoj Americi, koje imaju tako naslikane oči i glavu, zapravo grudi koje su blizu glave da izgledaju kao da su zmije. Glava je povijena dole, tako da se uopšte ne vidi. Ovo su lažna usta iznad glave, dakle to nisu prava usta, lažna su. I čitav deo, grudni deo je zadebljan, tako da izgleda kao da je lažna glava zmije. Sad, u teoriji evolucije često ovakve primere moramo da objasnimo. U najvećem broju slučajeva evolucionisti jednostavno ignorišu ovakve primere, jednostavno ne govore o njima. Međutim, ponekad ih pomenu i ovde često kažu, evo ovaj primer koji vidimo, to je evolucijom postepeno prirodna selekcija. Ptice koje se plaše zmija su postepeno počele da izbegavaju gusenice koje su malo ličile na zmiju i kroz milione godina, to je dakle ta mantra, ta priča koja se stalno ponavlja, a niko nije proveravao to u prirodi, niti posmatranjem, niti eksperimentom, i to je tako evoluiralo. Međutim, postoji primer koji apsolutno ne može da se objasni na taj način,
a to je primjer jedne vrste ljiljka koji živi u centralnoj Americi. Dakle, ovo je gusenica, vidimo je sa strane, ona je već kamuflirana, izgleda kao suva grančica. Međutim, ako je primećena, dakle, ima taj prvi sloj, prvi nivo kamuflaže, kao suva grančica, ali ako je primećena, onda ona pokaže svoj stomak. A stomak je najmekši deo tela. I nijedna gusenica ne bi bila luda da pokaže da izlaže svoj stomak pticama koje se hrane gusenicama. Međutim, ova gusenica ima, dakle, na svom telu lažnu glavu zmije, trouglastu zmije, inače koje su male, su otrovne, imaju trouglastu glavu zbog otrovnih žlezda i ovo su lažne oči. Dakle, ovo su lažne oči, prava glava je ovde dole. Do takvih detalja ide da kao da ima one ljuske što imaju gmizavci oko usta i na telu i izgleda kao zmija, prilično je velika i ne samo to, nego se i leluja kao zmija. Tako da je u potpunosti može da prevari i da uplaši ptice i pitanje se postavlja kako ako ptica koja je grabljivac vidi gornju stranu tela koja izgleda kao grančica, kako je evolucija postepeno mogla da pravi glavu zmije sa donje strane. Jer ako nemate kompletno već naslikanu glavu zmije, a pokušate da pokažete ptici stomak, poješće vas i nećete ostaviti potomstvo. Prema tome morate da imate kompletnu sliku već spremljenu, a kompletnu sliku možete da imate samo ako postoji dizajner koji je upisao program u gene te vrste i ne samo to, nego i ponašanje, da ona zna da ima, na koji način ta gusenica zna da ima šaru na svom stomaku. Ne može da vidi šta ima, a i da vidi nije inteligentna da bi znala. Zatim mimikrija. Dakle, u mimikriji jedna vrsta imitira drugu. Postoji mnogo tipova mimikrije, najpoznatiji su Batesova i Millerova mimikrija. U Millerovoj mimikriji otrovna vrsta imitira otrovnu vrstu. Dakle, dve različite vrste koje nisu srodne izgledaju, imaju slične paterne, slične šare, izgledaju kao jedna vrsta, a nisu. Dok u Batesovoj mimikriji vrsta koja nije otrovna imitira vrstu koja je otrovna. Tako da ovde vidimo čitave lance vrsta, dakle vidimo sve ove vrste imitiraju jedna drugu i sad kako je moguće evolucijom da su dobile skoro identične šare, a pripadaju različitim familijama, slično kao oni leptiri koje smo videli na početku, žuti i ciklama boje. Ova dva reda mimikrije sa leve strane su u Južnoj Americi, ovaj u Africi. Tako da praktično svako mesto na svetu ima svoje lance mimikrije i oni su prepoznatljive. Meni je dovoljno da vidim leptira po šarama, ako je u nekom lancu mimikrija, znam odakle. Ja to zovem zastavice otrovnosti, jer neke od tih vrsta su otrovne, ali ne sve, tako da je to mešana i Batesova i Millerova mimikrija. Mimikrija sama po sebi je fantastična, inače ovi primjerci su iz moje kolekcije, ali ono što je najzanimljiviji primjer za mene i apsolutno neobjašnjiv evolucijom jeste ovaj primjer. Dakle, zapravo ovdje imamo dva primjera. Ovi leptiri koji su narandžasto i crno i žuti i ovi drugi leptiri koji imaju različite šare. U pitanju su, dakle, ajde da krenemo od ovih gore, u pitanju su dva roda leptira koji su otrovni. Dakle, jedni i drugi su otrovni, ali imaju iste šare, to je dakle Millerova mimikrija. Zanimljivo je da ovdje imamo različite vrste, svi ovi leptiri u najgornjem slajdu su različite vrste itomida, to su neki otrovni leptiri u Južnoj Americi, dok u donjem redu svi pripadaju istoj vrsti Heliconius numata. I različite teritorije, dakle različite države u Centralnoj Americi i na severu Južne Amerike imaju specifične šare. Tako da različitim vrstama itomida odgovara druga forma iste vrste Heliconius numata. Vidite meč različitih grupa leptira, do detalja.
A donji deo slajda je još zanimljiviji, zato što imamo dve vrste helikoniusa, helikonius melpomene i helikonius erato. Horizontalne linije sve pripadaju istoj vrsti. Dakle, horizontalna linija je jedna vrsta forme, različite šarene forme koje žive u različitim oblastima. Heliconius erato i Heliconius melpomene imaju skoro savršeni meč na različitim teritorijama. Ljudi prvo uopšte nisu obratili pažnju kada su lovili leptiri, onda su zapazili male razlike i shvatili da su u pitanju različite vrste. I onda na različitim teritorijama su shvatali da leptiri koji potpuno drugačije izgledaju, recimo ovaj skroz desno i skroz levo, pripadaju istoj vrsti, mogu da se pare i ostave plodno potomstvo. Tako da unutar jedne vrste Bog je uprogramirao gene i to kasnije toliko je bilo zanimljivo evolucionistima da su sekvencionirali ove vrste, pročitali su sve gene ovih vrsta i onda su otkrili da postoje specijalni boksevi unutar DNK koji su uključeni ili isključeni. Naravno, oni to ne tumače tako i neće da priznaju tako, ali ono što jeste, postoje boksevi za mimikriju i oni se jednostavno, ti geni se ili uključe ili isključe, tako da imate preprogramirane vrste koje mogu da prave meč. Nije da one nastaju evolucijom, nego su već preprogramirane, samo uključite ili isključite formu koju hoćete na različitim teritorijama. Tako da sada znamo da je ova mimikrija preprogramirana i verovatno je to slučaj sa mnogim drugim vrstama. Na ovom slajdu, dakle, ono što je kod leptira slično evanđelju, jeste poruka o vaskrsenju. Jer leptiri koji su gusenica se zatim pretvore u lutku i iz lutke izađe leptir. I ovde vidimo, dakle, jednog lastinog repka koji izlazi iz svoje lutke, zatim pumpa krila i odleće, živi u 3 dimenzije, hrani se nektarom za razliku od gusenice koja žvaće travu. Dakle, to je jedan potpuno novi život. I Biblija govori o vaskrsenju i o novom svetu koji će biti stvoren, tako da mi možemo sebe danas da vidimo kao neke gusenice u odnosu na ono kada nam Bog da nova tela, neraspadljiva tela i kada nasledimo večnost. Ovaj noćni leptir ide korak dalje, dakle to je jedna vrsta ljiljka iz naših krajeva sa Balkana, mlečikin ljiljak. Kod njega gusenica, kada završi razvoj kao gusenica, vidimo je gore desno, ona se ukopa u zemlju. Dakle, do te mere imitira vaskrsenje da se ukopa u zemlju, samu sebe sahrani živu, tamo se pretvori u lutku, dakle, gore levo vidimo lutke i onda iz lutke izlazi odrasli leptir i odleće. Dakle, bukvalno slika vaskrsenja gde se grobovi otvaraju i iz njih izlećemo, dakle, u novi život. Ono što je posebno zanimljivo kod leptira jeste da u toj lutki unutra sva meka tkiva se svare. Dakle, sama gusenica svari svoje telo i onda koristi tu supu da bi izgradila novo telo. Dakle, leptiri su grupa koja u svojim genima ima recept za 2 različita tela. Za telo gusenice, pa ga onda u potpunosti razbije unutar lutke, napravi novo telo, napravi onda iz delova, koje zovemo imaginalni diskovi leptira, i taj leptir izleti. Ali što je posebno meni zanimljivo, kada pogledate izbliza lutku, onda ćete videti da na toj kutikuli, na površini lutke, možete da vidite, izgleda kao mumije ili kao oni sarkofazi kod Egipćana, možete da vidite takve detalje kao što su peraste antene, dakle ovde će da bude antena, oči, noge, krila, i lutka je formirana na taj način pre nego što bilo koja od tih struktura postoji. Dakle, unutra kada otvorite je samo supa. Ona je svarila samu sebe, a spolja već ima kalup u kome će se razviti odrastao insekt koji će imati peraste antene i 2 para krila i 6 nogu. I ja ovo zovem materializovano proročanstvo. Dakle, lutka je na neki način proročanstvo onoga što će iz te lutke izaći, pre nego što izađe. Kako je to moguće? Kako je priroda mogla da ugravira, dakle ovo je trodimenzionalna umetnost, da ugravira sliku leptira u lutku pre nego što je leptir i formirana.
Dakle, eto, to bi bilo o evanđelju leptira, o njemu sam i najviše govorio. Ova druga dva evanđelja ću ukratko da prođem sa manje detalja, da govorimo o mravima, dakle, evanđelje po mravima. Ovde vidimo mrave tkalce koji žive u tropima i oni umjesto da prave mravinjake pod zemljom, prave ih na drveću tako što povezuju lišće. Problem je što je to lišće mnogo veće od mrava, tako da oni moraju da se dogovore da rade zajedno, da vilicama povlače dva lista zajedno i sad šta onda? Povuku ih zajedno, ako puste, lišće će se vratiti gde je i bilo. Znači, moraju da misle korak unapred i mravi imaju larve koje su bele i mogu da predu svilu i ove larve slušaju svoje starije sestre i dok ih sestre drže vilicama, koje su inače smrtonosne, ali ovde ih vrlo pažljivo drže vilicama, ove larve luče svilu dok ostali zajedničkim snagama drže dva lista zajedno, koriste larvu kao tubu lepka i idu cik-cak da bi zalepili dva lista i tako list po list naprave čitavo gnezdo. Koliko koraka je potrebno, koliko planiranja unapred? Prvi korak je ajde da napravimo gnezdo na drvetu, a svi mravi prave pod zemljom. Kako je do tog prvog koraka došlo? Pa kako da spoje listove? Pa otkud larva zna da treba da sarađuje i sad da prede svilu dok je koriste i tako dalje i tako dalje. Dakle, vidimo ovde stvari koje je apsolutno nemoguće objasniti evolucijom ili bilo kakvim prirodnim načinom. Koliko mrava vidite na ovoj slici? Nema ni jednog, ovo su sve pauci, paukovi. Dakle, postoje paukovi koji imitiraju mrave. Mravi imaju 3 para nogu, paukovi imaju 4, tako ovo su sve paukovi koji imitiraju mrave. Ta imitacija, bez obzira koga imitira u prirodi, kako je moguća imitacija ako ne postoji dizajnera koji je tu imitaciju pretočio u stvarnost? Taj dizajner mora odlično da zna kako mrav izgleda da bi u gene pauka napisao da oblik bude kao mrav. I ne samo oblik, nego i ponašanje. Koliko mrava ovde vidite? Nema ni jednog, da, upravo ste. Ovo su insekti. Dakle, na prethodnom slajdu smo videli paukove koji imitiraju mrave. Ovo su različiti insekti. Sad bih ja mogao da idem redom. Evo samo da spomenem jednog zrikavca. Dakle, ovo je zrikavac. Ovde je beba ili nimfa zrikavca, jedna bogomoljka. Ovo je beba bogomoljke koja imitira mrava. Zatim levo, gore i dole imamo muve. Neke muve su beskrilne, imitiraju mrave. Ovo je ovde buba, strižibuba, koja imitira i morate da ste specijalista da biste mogli da ih prepoznate. Kako ih je Bog obukao u mrava, zapravo nisu mravi. Mravi su jako neobični po tome što oni imaju društva, jedina društva u prirodi koja vidimo, koja mogu da se uporede sa ljudskim društvom, su društva mrava. Pčela jeste fantastična, ali pčela ima od 50 do 80 hiljada jedinki u društvu, to jeste kao neki manji grad, ali mravi čak prevazilaze čoveka po svojim megalopolisima. Dakle, mravi imaju ogromne gradove, oni su urbane životinje, dakle prave svoje gradove i liče čoveku na mnogo načina, čak i u našem grešnom stanju. Dakle, Bog je upisao u prirodu čak i sliku greha i ovde vidimo mrave koji se ratuju. Dakle, samo čovek i mravi vode ratove u kojima organizovano učestvuju milioni jedinki. Dakle, ovo su mravlji ratovi i onaj koji pobedi u ratu, samo čovek ima robovlasništvo i kod mrava možemo da vidimo robovlasništvo. Dakle, u ovom slučaju su manji žuti mravi pobedili i oni su odneli kao danak u krvi, kao ono janjičari što su bili u vreme Turaka, odneli su jaja pobeđene vrste u svoje gnezdo, tamo ih odgaje i ti pobeđeni mravi su ovi veći crni mravi, gaje ih kao robove koji rade sve poslove do te mere da ih fizički jašu. Dakle, ovaj crveni mrav je uzjašio, neće da hoda, nego ga ovaj nosi na svojim leđima.
Dakle, kod mrava imamo robovlasništvo, ali isto tako imamo i sliku evanđelja, radosne vesti, požrtvovanosti i spasenja. Pre toga samo da vidimo urbane sredine mrava, dakle ovo je na Zlataru, u rodnom mestu našeg kuma, koga sam pomenuo danas pre podne. Na Zlataru možete da vidite šumske mrave koji nekad žive i na livadi i svaka ova humka je zapravo jedan mravinjak, ali su svi ti mravinjaci pod zemljom povezani. Tako da je ova livada praktično čitava jedna država mrava u kojoj ima nekoliko gradova koji su povezani putevima i u svakom gradu živi negde oko 10.000 mrava. Dakle, ovo su mali gradovi koji su potpuno, dakle, nezavisni od uvoza energije i uvoza hrane, dakle, potpuno su ekološki i green, što bi rekli u današnje vreme. Evo možemo da vidimo kako jedan od tih mravinjaka izgleda na preseku. Mogu da su izuzetno kompleksni, u ovom slučaju može i do 500.000 mrava da živi u jednom mravinjaku, a sa desne strane vidite moju malenkost dok sam bio mlad, vitak, tanak, pored jedne takve humke, takođe na Zlataru. Međutim, to je kod nas u Evropi. U Južnoj Americi ta društva prevazilaze metropolise koje je čovek napravio. Jedan grad, dakle, može da ima i po 5-6 miliona jedinki, onda možemo da kažemo, pa dobro, to je u nivou naših megalopolisa. Međutim, otkriveno je kasnije da su ti megalopolisi povezani, kao na našim livadama, samo na ogromnim prostorima. Kada su počeli da krče šume u Amazonu, onda su tek otkrili da postoje sistemi tih gradova, svaki grad po 5-6 miliona jedinki povezani međusobno. Tako da je kompleksnost megalopolisa, u ovom slučaju su to mravi krojači koji seku lišće i nose ga u svoj mravinjak, ali se ne hrane lišćem, nego ga koriste kao kompost za pečurke i onda se hrane pečurkama. Dakle, to su mravi koji gaje pečurke i te pečurke ne postoje u prirodi, nego samo u ovim mravinjacima. I možete da se pitate sad zašto ovi manji mravi, postoji nekoliko kasta, svi su ista vrsta, zašto ovi manji mravi jaše na listu i otežavaju ovom jadniku koji nosi list. To je čudno na prvi pogled, međutim nije što su oni lenji, nego su to je garda koja čuva ovog mrava koji nosi list od muva koje ih parazitiraju. Dakle, vidimo ovde muvu koja pokušava da položi jaje na vrat ovog velikog mrava nosača. I ovi koji su na listu brane, dakle, da ne može da položi jaje. Tako da je to visoko organizovani rad koji imamo kod mrava i vidimo ovde unutar mravinjaka kako prave kompost i na njemu gaje pečurke. Kao neki koji gaje bukovače u bejzmentu ili mora da je u tami, oni to precizno određuju. Ovde vidimo schematski kako izgleda jedan veliki mravinjak koji ima ogroman sistem, ne mogu sad da ulazim u detalje, imaju čak i centralno grejanje, pošto smeće odbacuju u te najdublje delove, dakle imaju deponije smeća i onda to smeće proizvodi toplotu koju oni kanališu specijalnim sistemima, tako da održavaju temperaturu, ventilaciju i sve ostalo. Ono što je slika evanđelja u smislu požrtvovanosti, takođe vidimo kod mrava, jer često su u simbiozi sa drugačijim vrstama. Teorija evolucije nas uči kako je u prirodi borba svih protiv svih i kroz tu borbu je sve nastalo, međutim nije tako. U prirodi postoji borba, ali mnogo više ima saradnje. Dakle, ovde vidimo mrave koji se brinu o jednoj gusenici leptira i sad vidimo vezu između evanđelja. Kao što su evanđelja u Bibliji povezana, tako su povezane evanđelja prirode. Postoji veza između pčele i cveta, postoji veza između mrava i leptira i cveta. Sve je povezano i sve zapravo govori istu poruku da postoji Bog tvorac i spasitelj. Dakle, ovo su mravi koji se bave stočarstvom, oni gaje gusenice plavaca, leptiri plavci. Ima ih negde 5000 vrsta u svetu, od toga 3/4 žive u simbiozi sa mravima kada su gusenice i lutke. Ovo je jedna vrsta iz Australije. Ima mnogo vrsta koje obavezno, dakle ne može da se razvije leptir
ako mravi ne odnesu jaje u mravinjak i brinu se o njemu i odgajaju ga. Dakle, ovi leptiri odrastaju kao usvojenici. Oni su usvojena deca mrava i sad se postavlja pitanje zašto mravi to rade. Zato što im gusenica vraća, jer ima nekoliko specijalnih organa kojima proizvodi hranu za mrave. I onda mravi kupe, dakle gusenica izluči tu hranu bogatu belančevinama i šećerima i onda se time hrane mravi, a mravi donose hranu za gusenicu. Dakle, mravi hrane gusenicu, gusenica hrani mrave. Gde je tu borba za opstanak? To je saradnja u prirodi, dakle vidimo tu saradnju, međutim postoje vrlo zanimljivi primjeri. Ovo je gusenica koja izgleda kao tank, kao da je oklopljena i ona jeste oklopljena. Postoje neki bizarni primjeri koje ne možemo tek tako objasniti, ali evo da vam pokažem taj bizarni primjer koji ide do te mere da mravi svojim neoplođenim jajima, a nekada i larvama, dakle hrane svojim larvama, hrane gusenicu leptira, da bi im ona dala sve što im treba. I ova gusenica leptira, to je dakle ovaj leptir, verovatno ga nećete ni prepoznati, da je leptir, izgleda kao suvi list. Ovde je telo leptira, ovo mu je krilo. Leptir Lifira brasolis, to je najveći od tih plavaca i uopšte nije plav, nego je narandžast. Zanimljivo je da se leptir razvije unutar mravinjaka i on specifično živi u mravinjacima koji su na drvetu. Oni tkalci koje sam na početku pomenuo, koji pletu od lišća mravinjak, samo kod njih živi i gusenica će da se pretvori u lutku unutar tog mravinjaka, ali kada izađe leptir, onda mravi primete da je u pitanju uljez i žele da ga ubiju. Dakle, leptir, dok je gusenica, dotle mravi hrane, pošto ih prevari svojim feromonima, dotle ga hrane svojim larvama, ali kada odraste leptir, kada izađe iz lutke, nađe se u nevolji. To je kao u nekim filmovima James Bonda, dakle, izašao iz lutke, tek je beba, okružen svojim sada neprijateljima. I treba da izađe iz mravinjaka pre nego što ga pojedu. I sad kako to da uradi? Pa i tu napred je Bog tako dizajnirao leptira da na krilima, osim ljuskica koje će dati šare leptiru, ima duge ljuskice koje su klizave i koje se lako odvoje od tela i lepljive su sa strane, tako da mravi koji ugrizu leptira ostanu im ljuskice u ustima, ne mogu da ih se reše. Tako da leptir kao nekim aktivnim oklopom, kao tenkovi što imaju aktivne oklope, neutrališe ujede mrava dovoljno dugo da ima vremena da izađe iz gnezda i da pobegne. Kako je priroda mogla ovako nešto postepeno da napravi? Ali ono što je najlepše u svetu mrava jeste njihova briga. Dakle, ovde vidimo mrave, kao što je Isus rekao da je on dobri pastir, koji se brine o nama. Mravi su bukvalno pastiri i ovde ih vidimo kako napasaju biljne vaši, a neke vrste, dakle vidimo desno, neke vrste mrava čak naprave štalicu, pokriju biljku gde donesu, često prenose biljne vaši sa jedne ispaše na drugu, pažljivo da ih ne ubiju, a biljne vaši im daju slatki sok kojim se hrane. I ovde vidimo, dakle, na grančicama kako su mravi napravili štalicu za te biljne vaši i onda ih čuvaju i napasaju kao pravu stoku. Dakle, mravi su stočari. Poruka žrtve kod mrava se vidi u nekim vrstama u Severnoj Americi, žive više na jugu, gde su mravi koji određene radilice se žrtvuju za dobro čitave zajednice i pretvore svoja tela, dakle vidimo ovde stomake koji su im jako naduvani, ti mravi vise, dakle, sa stropa jedne prostorije u njihovom mravinjaku, a ostali mravi ih hrane, kljukaju ih sa slatkim sokovima koje sakupljaju i ovi mravi su živi vrčevi u kojima se sakuplja hrana za sušne uslove i onda kada je suša, kada nema hrane, drugi mravi samo dođu i antenama ih
pipkaju po stomaku i onda oni puste kapljicu, tako da hrane čitavu zajednicu u teškim uslovima, ali ti mravi koji vise, prvo zamislite, danima tako vise, ne mogu više da se pomeraju jer su se toliko ugojili od te hrane sa kojom su ih kljukali, danima vise i kada se vrč isprazni, onda uginu. Dakle, Biblija kaže da niko nema veće ljubavi nego onaj koji položi svoj život za svoje bližnje i tu sliku vidimo upisanu u mravinjaku. Dakle, mravi jesu evanđelje prirode kroz koje nas Bog uči da je On stvoritelj i da je naš spasitelj. Ovdje vidimo malo izbliza kako izgledaju ti mravi vrčevi koji se žrtvuju da bi čitava zajednica mogla da preživi. I na kraju samo par reči o orhidejama. Dakle, pošto su sve ovo bili insekti, da vidimo sad neke cvetove koji imitiraju insekte. Dakle, ovo je orhideja koja imitira pčelu. 3 latice, prepoznajemo da su latice cveta, a donja latica izgleda kao pčela. Jer nije samo medonosna pčela. Postoji negde 20.000 vrsta pčela, mnogi od njih žive usamljeno, i ova donja latica izgleda kao pčela, miriše kao ženka pčela određenih vrsta i to nije jedina vrsta, dakle ima mnogo vrsta. Sve su ovo orhideje koje izgledaju kao insekti i privlače mužjake, i ovdje vidimo desno mužjaci koji su došli misle da je to ženka, pokušavaju da se pare i prilikom toga prenose polen sa jednog cveta na drugi cvet. Dakle, to je jedan aspekt, neću sada ulaziti u detalje, a drugi aspekt koji želim danas da podelim sa vama za kraj jeste umetnost origamija. Dakle, počeli smo sa leptirima i realističnim slikarstvom na krilima leptira. Ajde sada da vidimo u svetu cvetova kako se Bog bavi origamijem. Dakle, umetnošću presavijanja papira i pravljenja različitih figura. Apsolutno ne postoji razlog da bi ovakve stvari postojale u prirodi. Naravno, ovo je pravi origami, dakle konjanik, čovek na konju, napravljen preklapanjem papira. Da vidimo sada umetnost prirode u kojoj se Bog bavi tom umetnošću origamija. U sredini vidimo pravi origami, dakle gore je jedan zeka od papira, pa onda neka osoba sa nekom kapom, a levo i desno vidite orhideje koje ovdje u nizu izgledaju kao zečevi, a ova ovdje izgleda kao neki patuljak, kao gnom koji ima neku kapu, jel tako? Da li vidimo? Svet orhideja je takav, toliko je maštovit da samo inteligentno biće može da prepozna neke od tih formi. Dakle, orhideje su pravljene za čoveka. Bog je stvorio ovaj svet za čoveka. Stvorio ga je za Adama, Evu i za njihovu decu. Nije tek tako Bog rekao Adamu da da imena svim životinjama, jer je Bog iz ljubavi. Dakle, vidimo ovdje božansku ljubav, ali isto tako i duhovitost, kreativnost. Bog je izuzetno duhovit, na pozitivan način i kreativan kada gradi. Evo da vidimo ovdje, vidimo origami leptira i neke figure. Pogledajte levo i desno, kao neke male lutke da vise sa cvetova. To je jedna vrsta orhideje, a desno vidimo orhideju koja izgleda kao leptir. Dakle, ovo bi bile antene, a ovo bi bile krila leptira. Da vidimo još par primjera. Ovo su orhideje koje izgledaju kao patke. Dakle, ima glavu patke, kljun, krila. Ove orhideje po meni izgledaju kao neke orijentalne plesačice, kao sa Tajlanda ili sa Balija, plesačice u haljinama. Nemojmo zaboraviti da su to cvetovi. A ovdje levo vidimo jedan holandski prikaz, dakle kao neke holanđanke sa njihovim tradicionalnim kapama, inače narančasta boja je tradicionalno holandska boja, a ovdje desno vidimo kao neke figure u lotosovom položaju, kao da sede i meditiraju kao neki Buda ili tako nešto. Ima preko 30.000 vrsta prirodnih orhideja i preko 100.000 različitih hibrida koje je čovjek napravio. Ono što je zanimljivo jeste da je orhideja, ovakve primjere orhideja vidimo samo u tropima.
Ima ih i na Bliskom istoku, ima ih i u Evropi, ali ne toliko izraženo. Recimo, one koji imitiraju pčele možemo da ih nađemo u Evropi, ali je zanimljivo da su najsličniji cvetovi. Po teoriji evolucije najbliži orhidejama su ljiljani. I zanimljivo je to da je Isus upozorio i skrenuo pažnju čoveku na ljiljane i kaže u Lukinom evanđelju 12. glava 27. stih: pogledajte ljiljane kako rastu. Isto tako možemo da kažemo pogledajte orhideje kako rastu. Ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih. Dakle, sam Isus, koji je tvorac svega toga, nam ukazuje na tu lepotu. I onda nastavlja, a kad travu, jer sve to trava, sve te biljke, cvetovi su trava, a kad travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva ili oblači, a kamoli vas maloverni. Dakle, ovo je pouka da onaj koji se brine o toj prirodi, koji je stvorio tu prirodu, mnogo više se brine o nama i o našim potrebama. To je poruka mira i pouzdanja u Boga i tu poruku u našem životu treba da gajimo i onda ćemo dobiti sve blagoslove koje Bog ima za nas. Dakle, idemo kroz prirodu otvorenih očiju. Ima mnogo više evanđelja od ova 3 ili 4 koja sam ja pomenuo. Na svakom koraku možemo da vidimo Božji prst, naučimo da posmatramo prirodu i dovedemo i prijatelje, učimo i njih da posmatraju prirodu na način da vidimo tvorca, a ne neke slučajne procese o kojima nas, nažalost, uči moderna nauka. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i želim da nas Gospod sve blagoslovi. Amen.